para pembela ulama tu benih-benih harum macam tamong ayu tak kapagah ba gure ke lampap ma ke yang hanapuah hati gure ke yang pap ma ke kirim intul kenau na dengo yang gure awak kah Yahudi ke je kebui komunis gure awak kah pelte bila saya non mudi riba yang komunis paling raya di muka bumi Aceh nampu karikot videonya untuk nak upload ba YouTube kapagah ke barang kapu je yang pancuri yang betul ji awak kah gedung ke bengeh video ke manfaat kapai ba YouTube lambrut mak anu bijeh bui tanpa izin dari lon kacau video hana ku pumah dunia sampo akhirat namu pun baik kaya harkat atih runggok pulai viral lawan urung dalim lawan perte pengkhianat lawan ulama tu nya pulai viral baik kaya pap ma pulai viral sebut nana busi haram jadah gelah bijeh bui perte bijeh bui dum nah jelah aku pegah apa menyawa busiknya mengetawa bijeh mengetawa keturunan yang awak kah yang pegah-pegah kelun anak baju anak bui hana mengetawa ya ke hana mengetawa keturunan ke baik apa sang bijeh ke mengetawa bijeh mengetawa keturunan mengetawa indatu ku kayu loh dia yang kayu loh dia bak gure awak kah tho bijeh ke ya baik kap saban bijeh ke ngon bijeh awak kah yang perite bila-bila kedaliman bila ulama tu baik kap saban aku begah ji uthat beda yang ji uthat beda ngon bijeh ke ngon bijeh awak kah yang hana senang ke ya yang perite bila-bila kaplat dung duk mua pakat inan but ateuro ya minta wifi free pegah tu mama ke kabusi haram jadah PKI palih gelah benih harum kapetruh sulun bak panglima ke lampap ma ke bak gure ke kapetruh sulun dia haram jadah gure awak kah perite pajuh bui perite asekap tulung bui dibili majikan gure awak kah yang kayu sambut lam PKI Banter kayu sambut lam PKI Budak you sambut memandum lampap ma ke kena pancur nang Gro Aceh ba iklan dengan vaksin pegah ini pegah itu ma gedum bangsa Aceh yang ka kenong yang ka mati yang ka lumpuh kena vaksin so penanggung jawab ino yang saya non mudi riba lah nak tilah you penanggung jawab dia yang bak ulama kibar yang ka gajak bangsa Aceh untuk ya cok vaksin yang binatang yang mendum wajib dipertanggung jawab baik kejak ajak bangsa Aceh untuk you jak cok vaksin corona di China tadi pupatai vaksin ni nang Gro Aceh nauta ke ketemke vaksin ju bangsa Aceh hinan nak lemoh pikiran bangsa Aceh tengok dia upload di petamong untuk Cina ubena Cina tengok di petamong ni nang Gro Aceh urang Aceh ka bangai ka keka pu bangka muserban ka ulama ka malim ya ka ustaz ka kiai ka ulama ka umara pu jak long bawai bah golom tunte yang nampak malim urung nyan malim kon kadang makin palih urung nampak lagi lagi tengku lagi ustaz palih dumino nana depu baik bangka dibergaya dengan pakaian ustazah ini itu golom tunte nyan malim kadang kit maling kadang kon malim ino anje terpejale no kurung yang sok panjang ilmu dum makin yang panjang ilmu makin mengharam jadah dum lawitnya hana puhirun tu yang cikana masa nabi kon kalu kana hana puhirun tu sedram tua jadi kurung yang hana senang dengan lon pegah bak ma Jokowi bak ma simudi riba ka pegah dia ke jak cok lun keno FBI CIA yang menyo CIA alhamdulillah kalih lun hadapi 2 jum yang FBI kayu kirim kena bak lun kayu kirim bak lun FBI kena hadapi awak nyan digo hana itu maya bukti lun apabila polis simudi riba nyan internasional ku pasolam pencerahan binatang nyan yang tuduh lun yang kengkeng nana depo le urung do cuma lun gohlom ku bergerak di saat lun menyuka ku bergerak yang simudi riba haram jadah nyan lam penjara ku saai nana depo karena itu doh lon difitnah lon teroris ino itu pu mentang na data lon ni sino so yang interogasi lon ni sino yang interview lon ni sino so muso memandum kon hana muso aham pakon hang kayo kirim dentra keno di sipai intelijen keno bak lon hana itu maya bukti sedram tua hanti mudi riba haram jadah bijeh PKI bui palih nyan kan hana itu ba muka ngon konsulat Indonesia ngon abusi
Be hanan tu pu. Hanai tho bam ka an thia then non haram jadah benih harum anu bajing ti basri ya. Hanai tho bam ka ngon konsulat Indonesia undon hanan tu pu. Ai long ku tu pu mendung. Malay dat ngon konsulat Indonesia di saat dikirim tentara saya nyan. Ya tuduh lun kena teroris, hanai temui bukti. Kai pulang balik ino siaran berita nyan bak konsulat Indonesia. Tanyong dia bak saya non laknat tilah ngudi riba nyan. Tanyong dia. Hanji ku peluk nam penjara leke yang buat anu baju nyan. Na data bak lun kon hana bukti, na bukti bak lun, na saksi udip pino bak lun. Kon hana. Setiap lun ku pegah apa, hana pernah ku tebar fitnah, kenyataan ku pegah. Memang gasa. Karena ku lawan urung zalim, hana pule lun pegah apa dengan kelembutan. Hana pule lun pegah apa berminyak ni. Hana pule. Yang pule terlawan ni no urung zalim yang cik giyu serapa li Nabi. Giyu poh li Nabi. Ulama su, giyu caci maki, giyu poh mati ulama. Ulama su. Baik.